Sambil Patrasi kogi notice BJP ki notice in charge. Magna any political crisis lakpa political development lakpa singsi center na mawon the notice ki oiba state singsta lakpa matum da mawon the tha bai si yam toina dum akoina masi dum uraga lai ada ngarangi magi keno dagi lai ba ngarangi lai si Imphal da lai si aduga manipur da lai si aduga mana tuan ba chursampur da leriba bongjagin galte balte hanagi akogi victims of this violence ne violence ta tokiba ma phagala ga leibani aduma unaramba loina MLA khaute unaramba aduga wari sanaramba kari wari sanabano haibudu madi akoi details ti fangde adu wari khara di sanarame loina hek lakpa muksu chief minister gi mage banglo da salaga Chief Minister ki magi residential bungalow keno da leriba luangsung da lerib sida chatlaga unaba aduga adugi matung tarakpadana amuk speaker saitabatra unaba aduga loina na akhoi gi hanagi akhoi gi sida prominent figure ama minister hano waramba Sri 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 gi mayimda chatlaga unaba aduga halagana amuk kanogi MLA sing MLA loina makti BJP gi MLA loina unade BJP gi MLA khara unaba aduga loina na kanogi akogi NPF ki MLA sing su une habagi report tum lei madu subject to correction aina khabar da pa ba thengna jabani aduna wari mayam si akoi yamna tungan wari mayam si sane adubu unarubu MLA sing duna sanaribo wari dugi matang da akoi se formation of government gi oigadabra natragana claim tawgadoribra haibagi wafum di amta akoi gi media da phongdok palaite moina phongdo ambasi leiriba crisis si koi yam tuna loisina ba kari road map lay adagi center na su khara hakchina lawraka da masigi posi loisina na bagi hona na ba haibagi pot amakha koi yam chauna mana adai area du ngakta ni hana phongdo e moina phongdor maduni manung da kari sanage haibadu di koina MLA singi mot se khena banina amamam une haibagi paw amasu ta banina masa area sida koi da doubtful ore si sabil patra gi visit si normal visit koi ngasai gi 21 MLA na sarkar sem dungoina koi CMC leadership haina koina memorandum ama pisan kiba adugi pressure da koi lakpagi mo moina dawe do 21 MLA duna koi mogi consensus over leader ama center ama hape habagi pot su hujik leite adagi plus 21 MLA sinasu makoi oiba consensus leader se akoi A natraga B natraga C si oini habagi pot su koi ni pan bu ude aduna hujibokta consensus oiba leader ama phangdringai da makoi na 21 leader duna MLA duna thagalaga su madu masing sugar sudabra habagi pot wafum su adum lakani hajariba aduga hujiki kanogi sambil patragi laiba khongchat sidi koigi hujiki MLA singna maruina sarka popular government ama thamuina haigalaiba wafam thangalaiba wafam sidi question of moigi reputation koigi public ki angle kya dagi moina saka seba ngamdadana leibadagi koigi president rule lae president rule si yam phaba koigi fail oraba kanogi constitutional machineries sing si masi semjin naba dagi chana hanana adagi matam sida koigi popular government duna ngamgidabadu constitution si koigi Indian state ama oina masida loina chana hanabagi kano amakak measures amakak lokataba the short term measures ne haitare constitution na guarantee to provide to provisions in makada 356 ki makada live ni to masi laaga tawsida koina uripsi ma hek lakpaga 13 dagina February 13 dagina lakpasida hoi ahambadadi mayam si chatna unaba mayam gi awaba yengba aduga plus IDP singi condition yengba khotpa khara urami matung tarakpada mana magi order se mana thokiba order kaya for example koigi looted and illegal weapons sing koigi surrender to within 7 days ka haiba and then after dulur matungda another 7 days amaga extend toraga Mars ki do adu bhauta surrender to kana haiba sida madugi response yamna phajana dum kanogi valley areas te leiriba manipuri maitai sing haib tare moina di phajana illaga sakhiba illaga sakibagi mami taba haitare duga te se mi khudi magi karo lebani na
ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯇꯣꯡꯈꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯋꯦꯄꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯒꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯋꯦꯄꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯋꯦꯄꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯑ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡ 1 ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤꯅꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯈꯤꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐ꯭री ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯖꯔꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯈꯛꯀꯤ షꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ constitutional right singse nithijana phangdre haibagi direct indication ama polakpa numit tha hum sura aba phawbuda hujibawbuda khoigi nongoi kapna ba phum khara da lep natana le nongoi kapna badi khara di lepe si maybe lephan bani haibagi pot ama lere aduga sigumba mayam si khoigi aduga nongoi kapam da lefal ganta khoigi kai haitare justice ti deliver tawdrabnina mafam si khoisi india gi citizen ama oina treat tawbiribra india gi citizen ama oina labor state amani haina treat tawribra haibagi pot mayam si mana nithijana khangna khangjina dabagi mong ama khakta lairak pasina khoigi miyam sina saugalakdana ihose khoigi hana kano da tawrambadagi amuk khoigi hingduna leiriba MLA mathodi tawbu ngamdraba suspended animation da thamgrabanina adugi MLA singsida miyamgi kenosi ihose khoigi kenosi asawsi phudokpa horukpaneba horukpasida MLA singsina khoigi moi saka sengada keno pressure ama government da central government da khoi popular government thambiu ka habse sigi percent rule sigi failure sigi matungina lakpa poneba democracy da di asengbagi di popular government the elected members in the chamber popular government duni expect to receive madumang ani miyamna khoigi democracy da thajaba thammise aduna adagi area du da fail orebnina percent rule thamme percent rule su amuk fail ore yes aduna fail orebnina miyamna migi asawse kankalakpanina mathangi election haiba masulei adagi elected members in the election campaign to with a soigada mayam su moida karini haini phongdokpa ngamoida mayam su leibadigi makhoije keno akhoi tawdaba yadaba mong ama khakta keno se akhoi popular government thambiu kaina pisinba manba 21 MLAs na ko adu manbagi thaba masida